pechne perlok mo kare ke video ke banta te ngai ji kai phi ba let's say modern apreng ju phi kat to kanai ki ba khlamyo ka content monetization te la arbanai lai banai te khlamyo content monetization te phin le kum no te kada ko ban kong mo te phin le page wa phin page ba chai te omdai ban don ki video ju ki wei te delete na la don ki video ju ki wei te phin le bi tang ki jong la jong te let's say la arbanai lai banai phi la upload hi tang ki jong la jong tumba arbanai lai banai phi khlam pat yo content monetization te phin le kum no pe yang nei mo pe ngan sai hi kai phi don kam ban report mo ban tho application ban report te ngan kai phi hoi kat to kan le se ki perlok ki ba omnang ban tho pharang te ngan sai phi ha bakut jong kan ka video phin sa page le ne phin sa but nuksa han rei da phim tip te phila ban but le ne phin sim direct tang ma phi tang le se phila ban but tang ya ka link jong ka Facebook jong phi te page kan ka video te ngan pani phi te le kum no phya ban step step te ha ka bakut jong ka video ngan ai phi kita ka jing tho la da phil nang ban tho te phila ban tho la jong la da phim nang te phila ban sim ya kene ka banga nga ai mo te pe ha ka bakut hadu bakut jai step by step pinang yang anta mo ngini lek no sa kene ka video ka jing kai pe chane perlok mo kene ka video ka ba bantang ni kai phi kumno ban tho application la ne kumno ban report ya kene ka content monetization pe phin click mena professional dashboard hi te anda phila de click nang ne phin lek na monetization mo click na monetization pe phin score support kene ka content ka jong phi ka claim pat yo mo kana khang tala te page pin click na content monetization te page pin hang ne mo te lada phi hang ne lada ka jong phi lada phi khat pat submit hang ne kan tho hang ne kan IIP ban submit ya kane henry kane ka Facebook kane kala adap submit mo kala thong to kala adap submit te henry lada kam submit ka I submit interested te pin submit hang to te henry lada phi kam lada la long kum ne pin page pin lech ha ne len more anda la dep click to page pin scroll pe siapa mo te kalong kum nei te pin scroll siapa scroll siapa te pin hang ne mo was this information helpful pin click hang ne yes te hang ne mo te anda la poi hang ne pe pin click hang ne this article help me resolve my issue te pin click hang ne te anda la click hang ne kala IIP hang ne ban tho mo te pin tho ane te nga chukupi mo nga ai nuksa te ngan chukupi ka ba kala dep tho te andang la dep tho kum to te phin I sham ne spo mo hang ne ba tho hang ne submit phin ai hang ne submit te omrei ta kum ne mo te phin bak biang te omrei ta kum ne te page hang ne ngan hikai bit step by step phi mo te omrei ta kum to henry phin lek biang na professional dashboard page ngan ai nuksa phi mo phin click ne chika bador ka recommend ne kana proof ya kana ka weekly te anda lek yang ne mo te phin lek nya ka monetization page phin ka ne ka ba tho hang ne po monetization your profile is earning money te phila ban click hang ne anda phila de click hang ne mo te hang ne pde video kam ban screenshot mo ka ne te screenshot ka ne namar ka hang ne te .com tang ban screenshot te hang ne phin lek biang sa ka ne ka profile status te phin click hang ne te anda phila de click hang ne te hang ne ro phin screenshot mo hang ne ba kalong active be te hang ne phin screenshot te nang ta phin bak biang ken phin bak biang phin lek biang sa na to ka recommendation te phin click hang ne recommendation te hang ne ro phin screenshot ta kum ne te phila screenshot ikine baro te phin lek biang na ban report ken te phin lek no sa ska ba report ya ka ne ka problem te phin click na ska ba report mo te nga try kum da report phin click bena to sa jorong ba don kini gilai tali te phin scroll support phin click hang ne help and support te anda phila de click nang ne phin hang ne report a problem te phin click ba de nang ne mo tenda phila de click nang ne phin chane support mo ba tho hang ne continue to report a problem phi click hang ne enda phila de click hang ne te hang ne phin ai hang ne include mo te hang ne pade lada kala mi kum ne te phin ui ma hang ne ka score be support kane ka phi lada de ka profile phin ai ka profile lada de ka page ka Facebook page phin ai ka page mo page phin hang ne kane ka de profile te lang ne kane support mo ka sino ka page mo o ka page kane se jorong mo ka page te phin click na ne ka profile mo Facebook ka de ka profile ka jom phi te hang ne phin hang ne upload from phone te kumut phin sim to ka dor ka phi screenshot mo ngate ngam khlam screenshot re mane henry
phi pada phi screenshot pin sa sim mo te anda phela dap sim kutuga ayo pin tho pada hang ne mo kutuga problem ko ba phi tho mo pin tho da ka parang tenga nga su copy da kane ka bang la dap thol pa mo tenga copy kum to te hang ne phila de ben don sim bet ken ka dor phila ben sim bet ka screenshot kana kana dor mo ka jong phila ben sim mo tenga sim tenga tengam screenshot re mo mene te ngam sim re te mle le re henry phi don kam ban sim mo te anda phila dap sim ka dor phila upload hang ne upload from phone pensim ta dor ka ba phi screenshot ka bang la patai phi mene fa pin sa stand pada hang ne jurang mo pin sa stand hang ne kum to enda phila stand kum to te kal along mo ta kum to te saya report la sai le be kum ne mo la da ka khlam pat rekam ye le be kum ne kum no ban report te da ka ba phile kum ne mo ngi scam phila su thu kana ka video ka ba la sai ngala hikai step by step kum no ban le te ngi scam phila su thu phila sai ba tenga thrai kat ne mo nga thrai phila su thu sai phila nang ba mo te phila ban pe ya ka le se phila ban sim da ka sap la jong mo rai la da phim nang te phila ban sim direct ba ya ka ba nga hi kai ma nga mo te ka ba nga ai jing mo te phi te phila ban sim kum ne phin le be kum ne mo te tang ka ne khbli sibun